طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه موالاه ومن استنى بسنته واتبع هداه. أما بعد، ودن دموتي الله سبحانه وتعالى برمضان است كدبك اللن كزجاج جلن مرت إن እጅግ ከፍተኛ የሆነ ስራዎችና እጅግ በጣም ልታስበው ከምትችለው በላይ الله سبحانه وتعالى ምንዳ ያዘጋጀለት ስራ ለይለቱል ቀድርን መጠበቅ ነው። እንግዲህ ለይለቱል ቀድር الله سبحانه وتعالى በቁርአን ውስጥ ገልጾታል በተለያዩ ቦታዎች። ለምሳሌ ሱረቱል ቀድር የተሟላ ሙሉ የሆነ ሱራ አውርዷል። من ይላል الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى الله سبحانه وتعالى. كما تشرشوا يا سورة قرآن درس الله سبحانه وتعالى يتلاقي جزء يتزجاجوا لنا من دا الله سبحانه وتعالى يقول لنا ليلة القدر خير من 1000 شهر. ياتشي أنديت لليت الله سبحانه وتعالى لنيم لنانتم توفيق استننا كأندشي ورات تبلت على الشلال الله سبحانه وتعالى أنديت لليت لببل أنت الله سبحانه وتعالى توفيق لنيم لأنت مستننا إيشا مسجد قد خنبل كذا بهانا الله سبحانه وتعالى يرجل لنا تراويح كإمام غار سجدل كذا إمام إسكابك ودرس عبرو يسجد من لالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كإمام غار يقوم سو يسجد سو السجدوا صلاتاتشون أبقتوا إمام جرسوا في تاتشون ودمأمم إسكازورو درس يسجد سو كتبت له قيام ليلة لك لليتم ملو عند سجد من دايس أفلتال الله سبحانه وتعالى يشهروال مالت. سلزي بزي آينة إبادة اتشل لليت ما سالف اللبن الشي تادع ليلة القدر ما تشينو بلن بنل ليلة القدر يتوسنوا قنات يلوم إيك أنو بلا بيان داندو أمت يتوسن اللتك أن يلوم هاي سبات منها من يميبادو حديثو تشالو نقرقن علماء تشال تسمع مبت النام كنبياتنا صلى الله عليه وسلم يتلالفون لنا حديثوች እንደሚያረጋግጡት ነብዩ صلى الله عليه وسلم በአሽር الأواخر ውስጥ ፈልጓት በተለይ ደግሞ በዊትር አያሞች ዊትር ወይ ደግሞ ጎዶሎ ቁጥር ባላቸው ሌሊቶች 21 23 25 27 29 ያለ ማለት ነው። የበለጠ በእነዚህ ቀና ሌሊቶች ውስጥ የበለጠ ፈልጓት ብለዋል። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ አይነት መልኩ ያዘጋጀውን ይሄንን ለባሮቹ ያዘጋጀውን ትልቅ ምን እንዳለማግኘት እቺ ሌሊት የበለጠ ለንፈልጋት ይገባል። ተመልከት አንተ አንዲት ሌሊት ብቻ ኢባዳ ሰርተህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 83 አመት በላይ ኢባዳ እንዳደረክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቆጥርልሃል። ያ አላህ ማናችን ነው 83 አመት የሚኖር? والله اعلم እጅግ በጣም ጥቂቱ ሰው ነው እድሜው እንግዲህ እዚያ አካባቢ የሚደርሰው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአንዲት ሌሊት ኢባዳ የ83 አመት ኢባዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳደረክ ይከትብልሃል። ተመልከት አላህ ቸር እንደሆነ ይግባን። እኔና አንተ ወንድሜ እህቴ እቺ ቀላል ስራ ይሄን የሚያክል ምንዳ ስታስገኝልህ ተመልከት። እናም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውፊቁን ይስጠን። ካላት ምልክቶች መካከል ይቺ ሌሊት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተናገሩት ምልክቶች መካከል ፀሐይ ጧት ያለ ጨረር ትወጣለች ብለዋል። እንደገና ሌሊቱ እርጥበት ያለው ወይ ደግሞ በዚህ አይነት መልኩ የተገለጸ ነው ብለዋል። እንዲሁም ሰኪና ያለበት የተረጋጋ ሌሊት ነው እና የመሳሰሉትን ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተዘገቡ አሉ። ስለዚህ ዋናው ነገር እኔ ቀኑን በርግጠኝነት ማወቄ አይደለም ላውቅም ላይችል ይችላልው። ነገር ግን ዋናው ነገር እነዚህን 10 ሌሊቶች በርትቼ ከተቻለኝ ኢዕቲካፍ በማድረግ መስጂድ ውስጥ
ኢዕቲካፍ አድርጌ በኢባዳ ጊዜ ማሳለፍ እንደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካልተቻለኝ ደግሞ ሌሊቱን ሙሉ ማሳለፍ በመስጊድ ውስጥ በኢባዳ ደግ ስራዎችን እየሰራ እናም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገር ያርግልኝ ገር ያርግላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለይለቱል ቀድርን በእያንዳንዱ በኖርንባት እድሜያችን በእያንዳንዱ ሌሊት በእያንዳንዱ ረመዳን የምናገኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርገን هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته